блядь, стреляйте, ёптать. Вон он заходит. Смог зашел. Ай, блядь, на. Пизда, ебать. Sebuah rekaman video mendebarkan yang memperlihatkan unit drone Ukraina secara aktif memburu kelompok pertahanan udara bergerak Rusia viral di media sosial Telegram dan Instagram sejak Senin 20 Juli 2026. Aksi dalam video tersebut memperlihatkan manuver berisiko tinggi di mana pasukan Rusia yang mengendarai truk berperlengkap senapan mesin berusaha keras mempertahankan jalur pasukan vital di wilayah Donetsk dan Zaporizhia. Dalam rekaman yang beredar luas, sebuah drone jenis Hornet milik Ukraina terlihat melaju kencang dan menghantam langsung bagian dari truk militer Rusia tersebut. Detik-detik menegangkan terjadi ketika dua orang tentara yang berada di atas kendaraan tidak sempat keluar untuk menyelamatkan diri dari zona bahaya sebelum tabrakan terjadi. Seketika hantaman drone tersebut memicu ledakan dahsyat yang menghancurkan struktur truk militer hingga tak berbentuk. Hingga berita ini diturunkan, belum ada laporan resmi terkait nasib maupun kondisi pasti kedua tentara Rusia yang berada di dalam kendaraan saat ledakan hebat itu terjadi. Вон из пулемет, блядь, Давай, ёбаный. давай, он на них пошел. Блядь, ёбаный, блядь, стреляйте, ёптать. Вон он заходит. Смог зашел. Ай, блядь, на. Пизда, ебать, ебать. О. Ай, блядь. Как он зашел? Охуеть, блядь, там пацаны живые, нет? А, поехали. Блядь, пиздец. Ебать, я, блядь, микроскамеру. Я охуею. Вон из пулемет, блядь, Давай, ёбаный. давай, он на них пошел. Блядь, ёбаный, блядь, стреляйте, ёптать. Вон он заходит. Смог зашел. Ай, блядь, на. Пизда, ебать, ебать. О. Ай, блядь. Как он зашел? Охуеть, блядь, там пацаны живые, нет? А, поехали. Блядь, пиздец. Ебать, я, блядь, микроскамеру. Я охуею. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.